Morning shipping, sanapingam psychology Krista mingling kapashala midlay, kala channel hili welcome sadlay, ES donation nay nanarangrum kamiba ning shi hede, channel hi nagli ka no ibang kan kana krami deleka, no ibang sogmi samang deleka, nanamashale share samilo, miga chunga ibang sogming salakrano ji iwi say hanay. Ajitum the young room get topic peace. Chingri kahai hi kilakto itum kata samang bayra itum tiaupi yang room rai. Twiga videos pingi itum Manglawui Athei Galatians 5:22 yang room hai rai. Legacy kala kamatan hi kilakla kajila itum tiaupi yang room hai rai. Nanekli ka chip mi yang ranga ka nana chi yang rai la kahili rang romila no ibang bhapta mai rai. Chingri kahai, ogatwina chingri kahai hi tadahangai. Chingri kahai abamli kala chingri kahai adamli chingri kahai hi layai. Kajibava, nawi ka knang damli nawi ka jot damli chingri kahai malimne. Ka nawi ring pa damli dari kahai adam taran. Watsai gora awi bamli unguta adam taran chingri kahai hi sampangai. Jitha ka chingri kahai hi temporary salakana situationally based salaka lay the lay jang. Ka achi na iwi bangva Ravrali kwi sangkai Ravrawi namra itumi bangva Ravrana ki hangli itum yang rumsai Preshi itumi bangva Chingri kahai kahohi Mangla gatarna itumi lung aina shong sakai Proho Jishu Kristana itumli awe chingri kahai ti mimi Jui vangai itum kangachi adam taranila ka kanang adam taranila itum bukhang ba adam taranila ka jot ka jang adam taranila ki sao sikla damagathe adam ji taranila itum na pning umbai kajiva ot sai korahi Ravrawi bang miyali le serai Jui vangai na achi na I chingri hai bai ki vangra jiga Ravra itumi vangai Ravra na itum le shimi kala itumi vang Paokapha sami shonra da itum na taishin ka kuya dam taran itum chingri kahai winungli itum okti baya John 14:27 li ita da pi hayai ina natumli chingri kahai hai kmina I kalatawi chingri kahai natumli kmina ogatwina kami thada natumli kami maning mana Ugma kanang lak alu kangachi la mangachi alu Amen Proho Jishu Kristana awi chingri gai ti itumli mimi he chingri gai hiva permanent kala hiva mangachi kapai mangapat kapai nawili le shon gi gaji unconditional mavat lak gi gaji chingri gai nai Jui vangan itum na take bai gajiva atam gajida apam gajida proho jishui chingri kahai itumili le ching bai ka chingri kahai gajitha atam li malay bai raklak ji itum tiaw kali yang sai itum na itumili moray kli atam taran itumili chingri kahai malay marai ina moray wilungli okatwi atam taran iwili chingri kahai malay marai nawili chingri kahai malay marai Genesis li itum yang unsai chingri vari aina Adam aina Eve Eden yam kui jili ring phala ga no thi sayai ka thangkha Ravrawi ka hang mangna thumanai Ravrali ani angkai shiawai mori wilung jili ani ta tung hawai Ravra aina ani ta thuyawai fellowship ji kai hawai ani wili chingri gai je malai lui manai morai kle Adam jitharan itumili chingri gai malai Chingri kahai he Ravrawi lungmang li layai Anina morali tagtung adam taran achi na I zangda ogtui misai kora kaknang jot li lay mikumo aina Ravrawi lungli pakho le awai Adam aina Eve na morali tagtung jui wang Ravrawi kahang makhangana jui wang jui Athei kati sampangai Kala achi kati ko hi iwi nawi year nai ka itum na krajan ti thai Ravrana shongfu shemilwi shita jang itumi legacy proho Jishu Kristana itumi vangra mi de jang ana itumi moray jira santui mi de jang ana kwitu miao ana pyo miao de jang Ravrai na mi kumo wilungli pakho le khai ji Jishu Kristana rasa khai mi de jang Ephesians 2:14 li proho Jishu Krista ji itumi chingri kahai nei dang de itum na
Vivrawe na ta thui da gleji pro Jesu Christa we mangai ne aji na I vivraling vapaye Jui vangai na aji pro Jesu Christa we through aina itam chingri gai jit sambangai Ungram akai na ungram aka rai sakangrog atam taran chingri gai malim nei Yang shi kangrog atam jitaran chingri gai malim nei Ka peace treaty kwikra atam taran agreement kwikra atam taran chingri gai leye Jithada vivrai na mikumo mangashikapai atam jitaran Pro Jesu Christa we mangai na aji itum ngashipai hawe aji itum vivrali ngavapai hawe Jiaina Isaiah Marana Pro Jesu Christa li Chingri kahai ungnao the hodijang Prince of Peace aji Jesu Christa iwivang Prince of Peace ne nawivang Chingri kahai ungnao je alagai Philippians 4:6 and 7 li tatahang hayay Kiot kawivang malung maring alung Ka ningashi ay nangasoda natum na kavadva juwivang vareli seha sada pulu Mikumo na mapning va karer Varewi chingri kahai jina natumwi uglungla Ningla Krista jishuli kangrumwi alungli haimira Amen Chingri kahai hi Vivrawi na rai kala itum na marakli bhamandaram ne mikumo na bhamandaram ne ya karot kamrad atam taran ya ka kanang kachot atam taran chingri vari ghai iwi uklungli nawi uklungli kale sambhangai jiwi wangai na kachot tam lila ring pha tam lila ring shi tam lila itum vivrawi chingri ghai ti itum li le mi hau kita itum ali masot mi shabai Itumi aunga pro Jesu Christa the Prince of Peace chingri kahai ngasau kita achi na vivrali take hai vivrawi nongra itum chingri kahai wilungjili okti sai itum na gazat karpam gajida chingri hairano chingri kahai ti itum khwira sai chihang laga Matthew 5:9 li blessed are the peacemaker for they shall be called children of God they jang Chingri hai kavai kasaping kalama hai Kikla jila atum liver rawi naung raping the horage day Achi na chingri hai kavai sad leila Rawi naung lava naung mira itum maninga say Ra awi chingri kahai jikwipung the itum nagazat karpam gajida chingri hai rano Rawi makavada sokmi awi shalom peace awi shalom chingri kahai jit no itum lita shumir no Ran so mirno sampang li now say